हौजी फाउबगी मरोइबा पाउदा टेक्निकल लाइन दा री-एंगेज तौदुना सिजनरिबा एम्प्लॉयीज सिंगदा मियोय खरना अरानबा पाउ संदोकपा से खंबा वाटपदगिनी हाइरे खुरमजरे ISTV की मणिपुरी पाउ मियंग ताबिरिबु सिंगबु तराम नौक्सरे हौजी पाउ संदोंग पिजरे थबक तौबगी मतम हेलबा मियोय सिंगबु टेक्निकल लाइन की ओइनदी री-एंगेज तौदुना सिजनबदा मणिपुर सरकार ना कोमथोकनी हाइना कैबिनेट मिफमना वारेप लौब लेख्रबसु मियोय खरना अतमनना डिपार्टमेंट अमदि सरकार की कैंपेनी खरदा मसागी मियंग चंगदुना री-एंगेज तौदुना सिजनरिबा एम्प्लॉयी सिंगबु लौथोहनिंगबगी अपाम्बा फोंदोंनरकपा यावरिबासि लाइबक थिबनी हाइना मकोक थोंगबा इंजीनियर खरना फोंदोंनरकले मसक ममिंग ताकथोकनिंगदबा डिपार्टमेंट खरगी मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंगना फोंदोरकपगी मतुंग इना सरकारना री-एंगेज तौदुना सिजनरिबा एम्प्लॉयी सिंगना मखा थाबा स्टाफ सिंगबु नमथदुना थंबदगी मखोयगी प्रमोशन लाइन दा एट पपन पीरे हाइना कनागुम खरना फोंदोरकपा यावरिबासि मुन्ना खंथदबना ओइगनी हाइरे री-एंगेज तौदुना सिजनबा हाइबसि डिपार्टमेंट अदुदा नत्रगा सरकार की कंपनी दा मटिक चाबा मियोयसिंग लेतबदगिनी सरकार की कंपनी सिंगदा मटिक चाबा मियोयसिंग लेत्रबदी कंपनी की वांगमदगी एम्प्लॉयी हापगी चटनबी अमसु इंडिया पुंबगी ओइना लई हाइरे सरकार की डिपार्टमेंट नत्रगा सरकार की कंपनी दा सरकार न दरकार लेत्रबदी री-एंगेज तौदुना ऑफिशियल सिंग सिजनबगी मथौ तादे हाइरे मखोय मखोय न पाइब फमसिंग अदु मेंशननबा मटिक चाबा मियोयसिंग लेतबदगी री-एंगेज तौदुना सिजनबनी हाइरे एजुकेटिव इंजीनियर अमना रूल की मतुंगिना SC अमो ओइबगी मतम असी चाही असुक ओइगदबनी हाइबा अखंगनबा नियम लेरबसु डिपार्टमेंट खरददी SC की चपचाबा फम पुबिनबा मियोय लेतबदगी एजुकेटिव इंजीनियर सिंगना SC की चार्ज फावबा पुहनबा यावरी अदुगुंबा एजुकेटिव इंजीनियर अदुना मतौ करमना डिपार्टमेंट अमगी एडिशनल चीफ इंजीनियर नत्रगा डिपार्टमेंट अमगी चीफ इंजीनियर ओइगदोरिबनो अमदी मतौ करमना सरकार की कंपनी अमगी मैनेजिंग डायरेक्टर ओइगदोरिबनो हाइरी डिपार्टमेंट नत्रगा सरकार की कंपनी अमना दरकार ओइबा पोस्ट की मतुंगिना थबक तौबगी मतम हेलबा मियोयसिंगबु री-एंगेज तौदुना सिजनबा हाइबसि सरकार की अयाबा यावरक चथबा थबकनी थबक तौबगी मतम लोइगदबा वालिबा ऑफिसर सिंग फावबा री-एंगेज तौरगा अमुहना मखा ताना थबक तौखिगद्रा हाइना चिंगनबा फावदगी मियोय खरासिना हौजितगी होंगना मखा ताना थबक तहनदनबा मरी लेनबा सिंगदा इंसिनबा यावरे हाइरी री-एंगेज तौदुना मखा ताना थबक तौरिबा सि डिपार्टमेंट ना नत्रगा गवर्नमेंट की कंपनी ना कुशिरासि तौबा याबा थबक नते सरकार की अयाबा अमदि मखोयगी वारेप लौरगा पाइखटपा थबक ngakतनी हाइना ऑफिशियल सिंग अदुना फोंदोरकले नोंमगी ओइबा डिस्ट्रिक्ट लेवल कोकुन वायर सेलर मीट इंसिंगी तरा तरेट ngasi डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर ऑफिस इम्फाल वेस्ट अमदी खुरुखुल यूथ क्लब अनिना सेंदुना खुरुखुल अवांग लेकाई कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे तोरमदुदा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रूरल एंड डेवलपमेंट पंचायती राज की सेक्रेटरी हैखाम डिंगो डायरेक्टर सेरिकल्चर एस कुंजकेश्वर सिंह अमदी डॉक्टर एल सोमेन सिंह मथंगसेना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइकी ngasi buyer seller meet aduda khurukul gi akoi bada leba praja singna mahak mahak ki yum da yokpa muga mohum sing puthok tuna saruk yaki thoram aduda sericulture gi director S kunjakeswar na phongdok ki bada muga tin yo liba mioi singna quality leba pothok sing puthok tuna henna sendong laina yon bangam gani muga gi pothok henna puthok na ba kabrang chak pambi marang kaina thabagi tangai phadaba lei anau ba sarkar asina ukrulda ISPD gi makhada lupa crore kunthra gi project ama अतुबु मतम दा पाइखलगनी मस सुनतना खुरुखुल की जगह दसु कब्रंग चाक पाम्बी पाक सन थानबा अथुबु मतम दा थब पाइखलगनी हाइकी MLA दिंगोना फोंदोखिबदा पांगथोकलिबा बायर सेलर मीट असिना खुंगंग असिगी ओइना यामना कानबा पिरगनी खुंगंग अमा लेबाक अमा साखोट हनबदा सेमिलोन चाखोटलबा कांददा चाखोटपा ओइगनी चीफ मिनिस्टर का तानरगा अथुबु मतम दा खुरुखुल की जगह दा सेरिकल्चर चाखोट हननबा होनरगनी फोंदोकी हायो फार्मसिंग से नौ नमु रिवाइव तौरगदी मसिगी मना की प्रॉब्लम होई से मना थाबगी प्रॉब्लम होई से अजि खरम खैनी फाने न कल लमजु अगी मति टेलेन और अखगी चिमाई दा लेबा दुम बा पेनो होई न मसिगी जगह सिंपल कर होता रगदी पर मना पुथोकगी प्रॉब्लम सिमदि सॉल्व तौनिना आई खले अदु मसि तंगाई फदना सेरिकल्चर सी अखगी सेमना ऑनरेबल सेमना पाइबनिना पाइबा जगह से होई रिव्यू तौ कांदा खुन तासले तथोका नमसि मना थानबगी अनौबो पांडममा आई सेनगे आई ओबा वखलो नमसि मनि
National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal Gakulena Manipur University की Computer Science Department ना निमित हुमनी की ओइबा E-Waste Management की Awareness Workshop अमा ngasiदगी Manipur University की Computer Science Department होकरे हौतोपगी थोरमदा Manipur University की School of Mathematical and Physical Sciences की Dean Professor M. Rajmohan, Registrar Professor M. Sham Kesho, Computer Science की Head of Department Tasmani Shinam अमसों NELIT Imphal Executive Director T.S. Prameshwar Singhana मरेबा म्यूजिंग ओइना सरुप याकी NELIT की Executive Director T.S. Prameshwar ना पाउमी सिंह दफोंग दोकी बदा E-Waste Management Policy अतई लम्दा चना हनबा लेख्रबसु मणिपुर की ओइना पॉलिसी लेट्री Electronic Waste मोरे रोम दगी संग इबा लेजर यावबा टोयगन याद्रबा मोबाइल फोन रेफ्रिजरेटर अमदी कंप्यूटर यावरिबा टैक्सिट के आसिना मियोइबदा सोहले हाइकी अपिगनी टॉक्सिट के आसिना मियोइबदा सोहले हाइकी कोइना ऑर्डिनेंस म रूल म पॉलिसी म लाकु मतमदा याम लाइन इंप्लीमेंट तो ngongani sine sigi pandam se loina na koina usagi e-waste policy of government of India 2016 gi December October chana ba hogi bse sigi makhada कोइना department sing sta registered government officials sing Manipur University office oja sing thana raga kari kari to buya we je yum de gan hora si haiba khola option ko ne sando bo rai se future generations sibu e-waste ki disposal improper disposal lagi kanma ngamna ba koina e-waste awareness program ma ministry ki koi mateng makhada niletna apam apun da chatlaga shin ba ho bane Computer Science के Head of Department Tasmani Sinam न फोंदो की बदा मणिपुर दा Reprocessing Unit लेटिव मखई E-Waste Management के अवाबा लेखी गनी है की Upscaling Production and Marketing Briquette Fuel and Stoves है बसिदा नोमगियोइवा Inception Workshop अमांगासी Hotel Imphal के संगा हॉल द पांगटोक्रे Zaugam Institute for Community Resources and Development Manipur न सिंगुला पांगटोकबा Workshop अजुदा Manipur Biodiversity Board के Member Secretary and Kipgen, Ministry of Environment and Forest के Center of Excellence के Regional Coordinator Dr. Simanta Kalita, CCE के Project OC Zasiana ना मरेबा म्यूजिंग में सरुया के ICM Imphal के Director Dr. Ranjana ना Workshop असिना Environment सोई दबया बमोंग दा Stop सिंह मतौ करमना सिजनगनी हैबदु खंगन बंगम गनी है की सिनरगा मसिगी एना कोई हेना प्रोडक्शन पुथोपा मार्केटिंग तोबा स्टॉक सिस्टमबा अदुगा फेरसी कोइना सारी मीसिंग से प्रोडक्शन एक्टिविटी तमले हरगा मकोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी म ओहनदुना ओइना मरि लेना खुराई मियाम दा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की चेंग था खुदेंगी मसिंग शुना फंगहल्लो हाइना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट डेवलपमेंट कमिटी खुराई ना थादरकबा जेरोलम ना खंगलगले मोरे फेयर सर्विस सबस्टेशन असी और अपासिंग पिक थले फेयर सर्विस स्टेशन असी की स्टाफ सिंग लेनरिबा मफम गाड़ी थमफम फेंसिंग मटिक जादबना ngasi fawba awaba kudong chadba kai staff sing na mayoknari fire substation असी की गाड़ी थमफम असिसु युआर हाबदनिं खाई किबदगी ngasi fawba semjin bidan लेरी फेयर सर्विस सबस्टेशन असी की डायरेक्टर आर.के. मेमे न फोंदरकपदा अवारपा क्यासी सरकार नि यंगसिन बिदुना मपुंग फाना मथौक तौबा ngamba पावर सबस्टेशन अमा ओहेनबियु हाइके Honorable Chief Minister of Manipur si akoi Home Department paibiri masida ai proposal ama thagatsaba haibadi boundary fencing tawna gate ama pandana proper office ama leidana hosiki wani office leidi haibga chamani office ama lingba sibai sigi tumham sahum piba fire tenders akoi gari sim ani khatang leidiba si hengatpa staff su yam wale adu staff ti aina khanbada thuba matamda saka hana su dp sima tawren ta je अथुवा मतमदा स्टाफ की अवार्ड पीबीर कने खली फॉर द टाइम बीइंग कोइना हुजिक सकादा आइना अथुवा मतमदा हाइबदी अतै दिस आई फोइजा तारिकुंदा उखुल चकें खंजरी अथुवा मतमदा प्रपोजल म तोबा ngasi सोन चामीदना कोइ मफम से दिमाके तौजरे सेटलमेंट मी तरा आइना पुजरागा अन दिमाके तौरबने पता अमा सोइदना फंगागनी अदुगी मतुनी प्रपोजल मा एस्टिमेट आउना थगचरनी बाउंड्री फेंसिंग तौना the 3-story building uma masaraga makhasina koi garage weraga mathakdana koi office weraga toptuna sipai singi bere koina ban masim
Sanalimbi misi da chenaba mioi chawba fadriba phawba asi bhaksang loroi haina Sanalimbi misi gi matang na sem kiba JAC na thadorak pa cherol amana khangalagle hauji pawgi marakta na tem brem tang lawzari Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, phu naba na singbada, sinaba yarba, lipsak group na puthok saba, Oza. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Hakchangi labor solak padagi producing aktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidabak, amatta ngayaba upaidi, Jolib syrup, amasu, Jolib capsule hu chanmini sinabyo. Uranius Tutorial Center, Kaisampat, Lemazam Laikai, Tidim Road, Imphal. Admission opens for foundation course for class 12 and 11 science, both CBSE and COSEM. Subjects offered physics, chemistry, mathematics and biology. Class starts from 24th April 2017. Class timing 4:30 p.m. to 7:30 p.m. Please contact 811-9954-654. Advanced Coaching Institute, Nagamapal, Lamabam Laikai near Reams Road. Admission opens for Class 12 Arts Science COSEM 13-27 April 2nd batch. Class 12 Arts Science CBSE 13-27 April 1st batch. The largest trusted and premier coaching institute Imphal in both science and arts. Special vacation course for Navodaya Scenic. Facilities available are separate hostels for both boys and girls, van service, library facility. Moredam to pubiyo diade. Romdugini neina talisi. Imot molagana. Ilora Hotel. Moreda layedudi 3-star category. Reasonable oiba mamalda. Hongna. Wonderful bedrooms, world-class washrooms, international standard restaurant, attractive location. May ishing awat pamta laitaba. Hello, Elora Hotel Moreni. Takpiyo. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Horizon Hospital and Research Institute opposite Jennings Porompat. Miyamgi damak hangzare eye medicine, surgery, amagi psychiatry oiba anabasing yingzin. Anawa matamga chunaraba kulai singi matingna mitki laina makal pudimak laying bagi kudong saba pizari. Keyhole surgery tawagi facility su thamzari. Experience lairaba Dr. Singh tanabagi kudong saba su phangbigani. Hena kupa marol ki damak Horizon Hospital and Research Institute lak Established in 1935 in India, the British Institute is accredited by DOEACC for computer courses in O and A levels and other package and certificate courses. Conversational English courses with BBC audio video aids. Anything you can do, the British Institutes can do better. Hello Doctor. ISTV na sagol sen khuding in numidang wairam pung taruk taba matam da sanduk chaba live phone in program lakliba tangkun sagol sen numita Dr. Napakanta Sharma gynecologist asina guest doctor oibigani topic na angang mirolingai da thokpa yaba kudong thiba sing amasung ngakthok naba pambai sing haiba sini adom na call tawbirakadaba aikoi gi phone number 2442336 break matunga taram na moksari makhatawa pawda Numit humni chubis athagadaba man fat English ni taratare ngasidagi Manipur University da hokre Manipur Institute of Management Studies MIMS na sinduna Manipur University ge centenary hall da hodoki batoramada MIMS ki faculty Jivan KS le hok thabam da phongdoki bada man fit ki pandam di naha sing da lotuna leiba haithoi singthoi badu uthokadabani haiki any program to bose id akoida wakan khan bo oiba id wakan je khalla kan sida kamaina improve tawni adagidi kari soi gibalai mathangdana kamaina hena improve tawgadagi na lakpaga idi education gadi mari leina reba ani isai makta salasu education ga mari music college kan leina rini ne ko awareness kumba pina ba clean environment kumba gi awareness phangnana ba adugumba amaga tawgibane Amaramda man fed English ni terater ka mari leina
cycle rally aba lamboy khongnang khongdagi Manipur University faw pasakre cycle rally adu Marina Spring gi proprietor Marina na lamthaki cycle rally adu ka mari lenana Manfed English ni tara tare ki ko convener Thoksom Lelen na cycle rally asigi pandam kari do haibadu phongdoki Aku nak pangkai bahasa Korea di sini pandang di better environment, better tomorrow. Aku pandang di Jepang pun sebuni. Sida main fit kamari lain na aku nak ajar ni ibu mesej si. Audi cycle keno cycle thau raga. Audi anu buat train nama wena lag live keno gin non polluting environment gini matang itu. Aku audi environment se clean and clear wena orang baik pandang tu. Asi cycle di Jepang pun sebuni. Konthozam Kendra for a Change Haiba Organization asina sindunangasi ningomamda cycle rally amachakre cycle rally asi ising isau daging hathoknaba maklang nambol yanggoi hairangkhoi turel gi maril sengdu haiba pandamda pangthokpadi hairi Rilbung High School gi Kunipan Suba Chahi gi Sports Meet ngasi Mahot ki Parliamentary Secretary Nahakpam Indrajina Hudokre Thoromadu da ZEO Zone 2 Ice Jatra School gi Headmistress T Ice Injubala Social Scientist Dhanvi Laishramna Mariba Myoishing Oina Sarugyaki Parliamentary Secretary Indrajina Phongdokibada Afaba Education Pi Nabu Honabada Oza Amadi Mahari Singh Marakta Afaba Mari Thamba Tangai Fade Ketrigao Kendra government ki school pibam phagana bhonaragani school gi awara pa kya gi matangda kari tobo yabagi habadu yangsan gani haiki IS ma'am wele matau karamna wele no poi ju oi dabi ati highway wakalonda matam mangandana no magi khangdaba singji oja da tanaduna oja da hangmai kai bi ati larik haitraga tumina le thobi ati haibse chhatra koi gi section no haine ajumdi aina chhatra sing tamjalingi Kanglada cabinet mifam pangthokuna Loktak multi-million squam CVI da sinabiyo haina Socialist Student Union of Manipur na thadorakpa jerolam na khangalagle Haujilo chilakpada mareba pau amuhana Technical line da re-engage tawduna seasonary by employees singda miyoi kharana aranba pau sandokpa asi khangbobat padagini hairi Hauzi Papu Unity STB Bizaba Manipuri Pau Matang Salojare, Miang Tabi Sumba Mukana, Kurumjari.